Zdravo svima! Dobrodošli u naš novi podcast. Moje ime je Emir. Danas imamo veoma zanimljivu temu. Mi letimo visoko u nebo. Pričamo o jednom danu u životu stjuardese. Stjuardesa je žena koja radi u avionu. Naša stjuardesa se zove Leila. Ona ima 30 godina. Zdravo, Emire. Zdravo svim našim slušalcima. Ja sam Hana. Posao stjuardese je posao sa mnogo putovanja i mnogo ljudi. Leilin dan počinje veoma rano. Njen sat zvoni u 4 sata ujutro. Van je potpuno mrak. Grad još uvijek spava. Leila otvara oči. Ona ustaje iz svog toplog kreveta. Ide u kupatilo, pali svjetlo i otvara hladnu vodu. Pere svoje lice i ruke. Zatim uzima četkicu, stavlja pastu i pere zube. Zatim uzima četku i polako češlja svoju dugu kosu. Ona veže svoju kosu visoko. Kosa mora biti veoma uredna. Zatim stavlja malo crvenog karmina na usne. Nakon toga, Leila ide u svoju sobu. Vrijeme je za oblačenje. Ona ima posebnu radnu uniformu. Uniforma je plava, bijela i crvena. Leila oblači bijelu košulju i tamno plavu suknju. Zatim oko vrata veže mali crveni šal. Na noge oblači crne, udobne cipele. Cipele ne smiju imati visoku petu, jer ona mnogo hoda u avionu. Zatim uzima svoj mali crni kofer. Kofer ima 4 mala točka. U koferu su njene stvari za put. Ona stavlja čistu odjeću, četkicu za zube i knjigu u kofer. Zatim zatvara kofer. Uzima svoju crnu torbu i ključeve. Izlazi iz stana i zaključava vrata. Ona vuče svoj crni kofer niz stepenice. Točkovi prave tihi zvuk. Leila izlazi na ulicu i sjeda u svoj automobil. Ona vozi automobil prema aerodromu. Aerodrom je ogromna zgrada izvan grada. Vožnja traje 30 minuta. Kada dođe na aerodrom, ona parkira automobil. Uzima svoj kofer i ulazi u veliku zgradu. Na aerodromu uvijek ima mnogo ljudi, mnogo kofera i mnogo svjetla. Leila ide do posebnih vrata za radnike. Ona pokazuje svoju plastičnu kartu čovjeku u uniformi. Čovjek gleda kartu i kaže uđite. Leila prolazi kroz vrata. Ona hoda dugim hodnikom. Dolazi do svog aviona. Avion je veliki, potpuno bijel i ima mnogo malih prozora. Leila penje se metalnim stepenicama i ulazi u avion. Unutra je potpuno prazno i tiho. Tamo već čekaju 2 druge stjuardese. One kažu dobro jutro. Leila ostavlja svoj crni kofer u mali ormar. Zatim počinje njen fizički posao prije leta. Ona mora provjeriti svaki dio aviona. Leila hoda kroz dugački avion. Ona gleda velika plava sjedala. Na svako sjedalo stavlja jedan papirni magazin za čitanje. Zatim provjerava male plastične stolove ispred sjedala. Stolovi moraju biti potpuno čisti i zatvoreni. Zatim otvara velike kutije iznad sjedala. Tamo ljudi stavljaju svoje torbe. Kutije moraju biti prazne. U 6 sati ujutro glavni pilot kaže preko radija: spremni smo za putnike. Leila stoji pored glavnih ulaznih vrata. Ona stoji ravno i drži ruke ispred sebe. Prvi putnici ulaze u avion. Leila se široko smije i kaže svakom čovjeku: dobro jutro, dobrodošli. Putnici joj pokazuju svoje papirne karte. Leila gleda brojeve na karti. Ona kaže jednom čovjeku: vaše mjesto je broj 12A. To je pravo, pored prozora. Čovjek kaže hvala i hoda pravo. Mnogi ljudi imaju teške crne i crvene torbe. Oni ne mogu podići torbe visoko iznad glave. Leila dolazi do njih. Ona diže ruke i gura teške torbe u velike kutije iznad sjedala.
Zatim zatvara vrata na kutiji. To mora raditi brzo. Avion se puni ljudima. U avionu sada ima 150 putnika. Kada svi ljudi sjednu, Leila zatvara velika i teška ulazna vrata aviona. Ona okreće veliku metalnu ručku. Vrata su sada potpuno zatvorena. Zatim stoji na sredini aviona. Vrijeme je za pravila o sigurnosti. To je veoma važno. Druga stijurdesa čita pravila preko mikrofona, a Leila pokazuje stvari rukama. Leila uzima crni pojas. Ona pokazuje ljudima kako se pojas veže i kako se otvara. Zatim uzima žuti prsluk za vodu. Ona stavlja prsluk preko glave. Ona pokazuje kako se prsluk puše zrakom. Zatim rukama pokazuje na prednja, srednja i zadnja vrata aviona. To su vrata za brzi izlaz. Svi putnici je gledaju u tišini. Kada završi, ona provjerava putnike. Leila brzo hoda pored sjedala. Ona gleda svaki pojas. Govori ljudima: molim vas, vežite vaš pojas. Jednom malom dječaku pomaže da zatvori pojas. Zatim provjerava telefone. Ljudi moraju ugasiti svoje mobilne telefone. Zatim Leila ide na svoje posebno mjesto. Ona sjeda na svoju malu stolicu i čvrsto veže svoj pojas. Avion počinje da se kreće. Prvo ide polako po zemlji. Zatim motori postaju veoma glasni. Zvuk je jak. Avion ide veoma brzo naprijed i diže se u zrak. Ljudi gledaju kroz male prozore. Zgrade i automobili na zemlji postaju veoma mali. Avion ide visoko. Ulazi u bijele oblake. Za 10 minuta avion je iznad oblaka. Nebo je potpuno plavo i sunčano. Kada je avion visoko, on leti ravno. Zvuk motora je sada tiši. Leila otvara svoj pojas i ustaje sa stolice. Sada počinje servis za putnike. Ona i njena kolegica idu u malu kuhinju u zadnjem dijelu aviona. One uzimaju mala, uska metalna kolica. Kolica imaju točkove. Na kolicima ima mnogo stvari. Ima kafe, čaja, vode, soka od jabuke i malih sendviča. Leila gura teška metalna kolica kroz uski prostor između sjedala. Zatim sipa hladnu vodu u drugu plastičnu čašu. Ona daje čaše čovjeku. Čovjek kaže hvala. Zatim daje jedan mali sendvič sa sirom jednoj ženi. Ona gura kolica polako naprijed i pita svakog putnika. Ovaj posao traje 1 sat. Leiline noge rade jako mnogo, jer avion nije potpuno ravan. Kada svi putnici dobiju piće i hranu, ona vraća kolica u kuhinju. Ali posao nije gotov. Nakon 20 minuta, ona uzima veliku crnu plastičnu kesu za smeće. Leila ponovo hoda kroz avion. Ona sakuplja prazne plastične čaše, papire i flaše od putnika. Putnici bacaju smeće u njenu crnu kesu. Leila kaže hvala, hvala. Ona baca veliku kesu u kantu u maloj kuhinji. Sada je avion ponovo čist. Let traje 3 sata. Nakon 3 sata, glavni pilot kaže: spuštamo se. Leila ponovo hoda kroz avion. Ona kaže ljudima: molim vas, vežite pojas i otvorite prozore. Ona provjerava svaki pojas zadnji put. Zatim ponovo sjeda na svoju stolicu. Avion ide dolje. Prolazi kroz bijele oblake. Grad se ponovo vidi kroz prozor. Točkovi aviona diraju zemlju. Avion vozi po zemlji i usporava. Zatim potpuno staje ispred velike zgrade novog aerodroma. Leila ustaje. Ona otvara velika teška vrata aviona. Ljudi ustaju sa svojih sjedala. Oni otvaraju kutije iznad glave i uzimaju svoje torbe. Putnici polako izlaze kroz vrata. Leila stoji pored vrata, smije se i kaže: doviđenja, ugodan dan. Kada svi putnici izađu, Leila ponovo uzima crnu kesu. Ona sakuplja zadnje papire sa poda. Zatim uzima svoj mali crni kofer iz ormara. Ona i druge stjuardese izlaze iz aviona.
One silaze niz metalne stepenice i ulaze na novi aerodrom. Ovo je drugi grad, u drugoj državi. Leila večeras ne spava u svom stanu. Ona ide u veliki hotel pored aerodroma. Ona vuče svoj kofer kroz aerodrom, ulazi u hotel i dobija mali ključ za sobu. Ona otvara vrata svoje sobe. Soba je velika i ima veliki bijeli krevet. Leila ostavlja kofer na pod. Ona je veoma umorna. Njene noge je bole od hodanja i stajanja. Ona odmah skida crvene cipele i skida plavu uniformu. Ona ide u kupatilo. Ulazi pod tuš i otvara toplu vodu. Voda opušta njeno tijelo. Nakon tuširanja ona oblači svoju pidžamu. Ne jede ništa, jer je samo želi spavati. Ona gasi svjetlo u sobi i leže u veliki krevet. Njena glava pada na mekani jastuk. Ona zatvara oči i brzo spava. Sutra ujutro se ponovo budi rano. Ponovo oblači svoju uniformu, crveni karmin i leti nazad kući. To je život stjuardese. Mnogo neba, mnogo kofera i mnogo toplih kafa. Nadamo se da vam je bilo zasabu slušati o Leilinom danu, dragi slušaoci. Posao iznad oblaka zvuči veoma lijepo, ali je i veoma težak. Hvala vam svima na pažnji. Kada sljedeći put letite avionom, obavezno slušajte pravila o sigurnosti i recite hvala vašoj stjuardesi. Želimo vam ugodan dan ili laku noć. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Zdravo svima i sretno!